murakaza neza nanone muri ka gace mukunda k'iminota y'ibyishimo. Pata iminota yawe mikeya kabisa duseke maze kahave. Hey y'all, come look at this. Kuva wavuka wari wifuza amibe? Narayivuje nituma inzoka 1200. aho usanga nkukumbuza ko iyo maze umunsi umwe wonyine ntakubona azogabanya ubugere bwawe nkumbura ngende umugabo wawe ndi inshuti yawe nkumbura muri rwego binjirire sibyo mu marembo turinji hari nandi marembo dusohokeramo babyita ngo iki gusohoka babyita open koko mwazamo kubita kwa ukiriho ikuzimu natsi nibayo mwebwe muri ku rugendo niwanyu ni kuzimu ni vubanga bura basaza barabakira basaza biki mwebwe kureka abana bakarya n'ubundi mwebwe muri ku rugendo ahubwo ndebera niba utarabumpanamo ese wamenye ko yakayarongoye ntago yarabize muze mutsigire ninjye mwana uri hano Dumunja utungu tudusiga ushaka kuturya koko. Oya niji. Kibaze muzekeve nkubu nkawe kumusaza nkawe. Ukajya mu bukwe ukajya kwarura isano ukayitsindagira ukayipakira imyumbati mu mande isano ukarura ikirunga. Mubamuzi ko abana bararya iki? Oya. Se ko abana muzasigara murya. Amutse sezeranye na tukavanga ivangamutungo ryanjye urarifite abana se simba afite yabarera sivangamutungo nivangamutungo ryanjye Nujunishayo yo Horori serious dani Horori serious oh baby ibyawe byose nta mikino kuya nta mikino bamwe bari bukwambara amakanzu maremare akikiri agafuka inana akazabonerana kurusha mustikeri akabonerana kurusha mustikeri witegereje gucya witonze wobona mara uko apanze mu nda bitanu mikrofoni bitanu byitwa ngo 50 Sako nzovu soma karibu tutu karibu garama muri petite ya Kabgayi Ukaristiya Chime karibu tutu karibu garama muri petite ya Kabgayi okay bogisa ya padiri RS ni biki noneho mu gukora kunga inyi Rwanda Revenue ni ikigo cy'imihoro n'amaso uzaba iki nukuru uzaba iki uzaba umwana washimye ku ishuri ndashima icyo gihe twajyaga igishyimbo n'ukawunga umwana akaza ndashima Imana ko Daddy ari muri Amerika yatwohereje aje de poche mana yanjye byari ibintu ndashima Imana byari bigoye kuyashyira mu manyarwanda ariko ubuyobozi no naye ngumbe mayonnaise nyaye yayohereje ukumva umwana ari kugucuma akaza imbere we akajya imbere turi mu mashimwe ku ishuri abandi bana bari gushima baragiye imbere kubagurisha umurimo bakishyura ishuri undi ndashima Imana mashini navugishaga Daddy namfate nkamwandikira kuri mashini nkabonanaga nsubije nyine nkahangayika akunda Imana ko yatwejeje de poche ornera haguruka tere haleluya gaguruka byari byatugoye kuyashyira mu manyarwanda ariko ndashimira ubuyobozi ko badufashije tukaba tuyafite ego ubu nubugira gatatu oya baravanga nubugira kabiri
nitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi nkaburu ntabara nagera muri gare mubwira basenyera mubwira sinzi mama watanyikomanye izindi kubaza amenyo yagiye ngewe se yakukiye Butare yakukiye Kigali ese uko nugukuka ko ari inyinya y'imfura ega menye ko ndi imfura yi n'inyinya ayiwe ni inyinya izina rya Yesu ntabwo ukireka we wakutse reba we ni menshi ngeze ko ari rimwe ryonyine. My lord, I wonder. Yeah? Nuye murongo wa muri Bibiliya uzi? Ntawe nzi. Nta murongo n'umwe uzi wa muri Bibiliya? Ntawe. Oya. Ariko haranditse ngo utarabikoze namutera amabuye. Ngiye mfite mbonye miliyoni 30. Nahita nshaka ibyangombwa byihuse. Nkabanza nkajya ku mugabane w'i Burayi ko miliyoni 30 n'amafaranga menshi. Nagerayo nimba habayo roge. Nkahita nshaka umugore w'umuzungu nkamubomora, namara kumubomora nkagaruka i Kigali. Barabitwa abapfubuzi se wumva bakora iki? Abo ni abahe? N'abakinnyi umupira? Wowe wumva nyine wumva ari abaki? Abapfubuzi nk'abantu bajya gufura mu ngo nk'imyenda itagise. N'imyenda batangishe neza. Ubu uravuze ngo babadamu bamesera abasore mu mageto ko abasore nibo batazimesera. Abandi bajya gukora isuku mu rw'igihe udafite umukozi. Nibo Konzi imyenda ari ipfuba. Ubwo baba nk'abapfubuzi. Nesu None akajya kumesa ibyakunaniye ukabimuhereza akabigukorera. Aka ugakora mu gihe kingana iki? Akangakora mu isegonda n'iminota 15. Isegonda? Nk'uburati muri Konge ibintu biriyo wewe. Urabizi nibikuzi. Y'abantu hamwe n'intoja n'amashamba nyene n'ibiti. Ivyo nibimera vyaho maye mvuga ibihaye bihabera naho. Abantu baho bimbameze gute bifashe gute muri kano kanya? Aka kanya. Kubera ucuri mwijoro ngira bajyana. Umviza rero ndeke gutwenga. Ibintu biri muri Kongo nagahomera bunwa. Uravyumva? Kandi nganda kwibira ibanga. Uravyo? Umviriza nganda kwibira akabanga kuri umunwa wahome kandi ko ndakubaza umunwa nganda kwibira ibanga. Kandi mvuga buke buke. Uvuga ngo ni je wagebe ne bagufata se uvuga ngo ni je ngo ari wagebe. Umviriza. Muze. Bite byawe? Bon. Neza. Uri muri itegura kurongora bien? Cyane rwose. Okay. Ariko nubwo mbere ugiye kurongora. Nubwo mbere. Okay. None se wabyaye ukora iki? Abyaye nkora iki?